RMN Listen Win Anodan Basket Edition. Ato ang putahe mga kasama, adubong manok ni mga kasama, kumpleto ni natay paminta, liso og kining dahon nga paminta, naay tuyo, ahos bombay ug naay karning manok mga kasama. Naay tay naabtan diri naminaw og DexDC. Kinsa may pangalan nato, ma'am? Ay, si Irish Day, Irish Camco. Si Ma'am Iris Giamco. Ma'am Iris, pila may edad nato, Ma'am Iris? 24. 24 years old. Mao ni kasamang Bernard. Mangutana ko nimo kinsa kailan nimo sa DexDC? Si Ma'am Barbarona, si Sir Irene, si Don Pulayaw, Michelle Galbe. Okay. Tungod sa imong pagpaminaw, nami hatag yan nimo panud-an ni ha. Okay, dawatan na lang ma'am. Ako na lang gitunol ang kining panud-an nga adubong manok. Padayon gyapon mo paminaw DexDC. Kay sa una pa jud ko nagapaminaw ani, bata pa mi. Char basta lubat ta kang radyo, maminaw gyapon mi. Ani ka basta bisag lubat yun ha. Alang sa RMN Listen Win, ko nga panud-an basket edition, kauban gyapon nato si Radyo Man Dudong Irin Lumusbog. Ako ni si Radyo Man Don Pulayaw, tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition.